Home sweet home, pos penuh, rumput panjang-panjang. Udah mama harus mengeluarkan mobil lagi ngebalikin. Ya wes. Hai baby. Mana sendalnya? Makasih sendal, mama ambil sendal. Hai. Udah di rumah lagi baru mama. Yeay. Berat itu mau bantu-bantu. Waduh, no, berat. Sini mama aja yang angkat, Ini matahari masih terang benderang, yuk kita buka dan rumah kita dingin banget. Bagaimana keadaan kebun? Berat itu, Nang. Berat. Berat. Berat sama Hia. Ayo. Astaga, monsterannya mama jatuh nih. Dah, sarangnya. Wah, ini sampai roboh nih. Dan ada new baby. Ada babynya nih, baby nih. Größer geworden, ne? Ja, eben. Ja. Ich habe gesagt, Schatz, zuerst war die ja anscheinend klein, dann ist sie... Na, aber die ganze Pflanze war nicht so groß. Wahnsinn. Ach, so groß ist die da. Wih, wah, Yumi berkumpul. Schau her. Itu lihat airnya. Ini terbang. Gimana kebun kita? Pohon apel kering kerontang. Nein, das ist cool. Wah, terbangan kemana-mana nih semua, gengs. Pohon berisku, pohon apelnya kering. Astaga, dragon. Sukiniku kering tuh ujungnya. Mengurus. Terong juga nggak jadi. Nah, penuh dengan air kalenya. Wah, berarti hujan terus di sini ya. Tapi kok ada yang kering dan ada yang ini ya. Semangkanya ada yang jadi nggak? Astaga, melonku juga kering. Gimana ini? Melonnya mama. Kenapa itu teriak-teriak? Semangkaku waktu itu ada 2 udah nongol. Nggak jadi kayaknya. Nggak jadi semangkanya, geng. Seharusnya udah besar loh. Lumayan seharusnya. Ukurannya, tapi udah nggak ada. Nggak ada yang berhasil tumbuh. Waduh, hai. Cabe-cabe, waduh, tuh udah jatuh-jatuh. Labunya juga segitu-gitu aja nih. Tuh, cabeku terporak-poranda udah. Inilah ya kalau jadi petani, begitu sampai udah nggak peduli barang-barang. Yang diliatin, yang datangin langsung tanamannya ini, gengs. Mana? Tinggal jauh. Nah, astaga. Apa timun yang ini? Ini buahnya lumayan banyak tapi nggak nambah gitu, kayak besarnya segitu-gitu aja. Labunya mini. Ya Tuhan. Apelku roboh. Semuanya tergenang air. Tergenang air semua, berarti hujan terus kayaknya. Selama kita tinggal sering hujan, oke. Di Hungaria juga waktu itu
Hujan-hujan juga sih. OMG, ini udah kayak hutan ini keadaan kebun kita. Semangka yang ini malah mati. Astaga. Sukiniku ujungnya kering. Ya elah. Nasib ya, udahlah, relakan apa mau dikata ya kan. Ya wes lah. Ada barang-barang yang mesti disusun nih masih. Unpacking lagi koper ini, masih ada pampasnya Yumi-chan dari kapan. Ini tergenang air semua, ya ampun. Ini pempes Yumi-chan dari tahun kapan? Keadaan dapur tercinta. Itu kita cuci nih, dishwasher. Anak-anak langsung temu kangen sama anak tetangga. 2,000 years later. Hai, yang udah di rumah lagi, yang udah di Austria lagi. Coba, udah noda Nutella ya Yumi-chan. Mama ini. Anna, Elsa. Yuh. Hari ini panas lagi, tapi Mama semangat banget pengen beres-beresin kebun, bersih-bersih kebun. Semangatnya sih masih ya, tapi nggak tahu ntar. Kalau udah nongkrong di luar beberapa menit, ternyata super duper panas, mending gak usah ya Nang. Atau kita pergi berenang ke danau juga bisa. Tapi hari ini keluarganya Abang mau kunjungan. Amang Inang sih, kalau Eda-Eda nggak tahu gimana ya. Datang apa enggak. Mau ngucapin langsung selamat ulang tahun walaupun telat gitu loh. Ya baby. Sebentar, Mama mana? Ini kenapa hijau-hijau? Ini Yumi. Oh, nine. Oh, nine. Oh, nine. Udah mamam tuh sama Nutella ini. Aput. ini lemak kecilnya ini. Kejepit gemes banget. Mama muss das aussuchen. Wow. Welches? Ich habe gesagt, ihr braucht nichts mitnehmen. Wow, na cool. Das ist wieder so lustig, gell? Schaut so lustig aus. Welche Farbe? Welche Farbe? Wer bekommt da noch was? Meiner Mama. Aha, ja, lass deine Na, Mama zuerst. Wer ist bei uns angefangen, da habe ich so das Werke Welche Farbe? Du bist bei uns erst gefahren noch war, da habe ich sogar auch so Werke. Grün ist auch hübsch. Ja. Schön weiß, gefällt mir sehr gut. Blau ist auch, das ist besser. Blau, ja, ist. Drum, ich war ja auch. Das ist schön, da Ja. weiß man nicht, was man nehmen soll. Das Grüne passt zu mir. Ja, mir hat das Weiß. Mir gefällt das am besten. Weiß, okay. Cool, danke. Na, das ist ja lieb. Süß, gell? Ja, süß. Ein Auch Kochel. gesehen, ja. Ja, sehr lieb. Und das ist von Balaton. Und da gibst du Opa. Ponyo-Tasse. Ja, Ponyo. Ponyo. Welche Stamperl, das kannst du auch aussuchen. Mama. Ein paar Stamperl haben wir gesehen und welches. Das ist mir auf jeden Fall eingefallen. Also okay. Da ist er noch. Und das ist mein Army, mein BTS. Ja, schau. Ja.
Das ist ein schwarzer da. Das ist auch so. Auch. Ist das auch Schwarz-Hintergrund? Du kriegst nicht Ach so, raus. und das ist Das ist raus. satiniert. Dann kann man sie wieder nicht tun. Ja, dann kann man sie wieder nicht tun. Einziger Blau. Wow. Das ist aber schön. Oh, die sind voll schön. Ja, Ja, die sind schön. Du Wow. musst da so schauen, wow, das das sind wirklich schön. Ja? Da gehst du von einem Standort zum anderen. Und Hannes, hast du deinen Jobzeiten da? Ja. Stimmt, aber ist doch cool. Er soll sie. Hab mir gedacht. Entweder durchsichtig oder so matt, ja. Los war damals ein Weg von der Kleinen. Das sind beide schön. Die sind beide voll schön. Ich weiß nicht, das oder das? Und Bäcker auch Lulu. Passt noch vor mir, einmal nie müssen gehen, jetzt waren wir oben. Oma, mir fällt gerade ein, wenn jemand heute weißes an, mir so bunte Farbe und die hier auch. Sagt das ja. Oma, mir fällt gerade ein, heute auch was weißes. Ini punya mama. Oke. Ini mama ya. Itu Yumi. Yumi, ayo sini. Kembali ke rumah di Austria. Ini kalian lihat rumputnya sudah kayak apa ini? Hutan belantara. Aduh, nggak terawat nih. Astaga, lama ditinggal rumah kita. Ini nggak tahu apa yang bisa dipanen. Kita panen juga ntar. Hai abang. Ini satu kloter cucian. Terus ada satu kloter lagi menanti. Ini sepertinya mama harus siram-siram ini tanaman kita. Wah, panasnya ampun-ampun. Aku udah pakai sunblock mentah. Eins mien bitte. Ya, aku, abang sama Yumi-chan udah pakai sunblock. Wah, nggak kuat. Aduh. Kembali jadi petani. Ayo nang, nih duduk. Kembali ke kampung. Kita kembali bertani. Iya nang. Gila, ini berapa derajat sih? Kayaknya 35 derajat Celcius deh. Dan gitu panasnya ampun-ampun. Ini bawang putihku udah kering. Sengaja digantung kayak gini. Dan ini bibitnya buat tahun depan banyak nih. Sebenarnya ada lebih dari berapa biji. Mana yang lain? Ini ada yang jatuh. Jatuh. Tuh. Panas ya, dia aja takut. Matahari panas nang. Nyengat. Ayo kita kerja yuk, semangat. Yumi. Ya ampun, sosis kuda.